through the temple. Hosanna to David's son. They were up in arms to take him to task. Do you hear what these children are saying? Jesus said, yes, I hear them. And haven't you heard in God's word, from the mouth of the children and babies, I'll furnish a place of praise. Mataya hua tasi pai upu, 15 ma 16. Ua iloa e le au whai taulanga sili ma le au tusi upu. O wavenga ua whaia e ia. O tamafoi ua alalanga i le malu malu. Ua whaapea ane. O sana i le alo o tavita. O na matua tinga i lea o i la tau. O na whaapea mai ai lea o i la tau i ate ia. Ua i langona e a la tau upu. O na whetalai atu ai lea o Yesu i ate i la tau. Ioe, to te lei whai taulia lava ea. Ua e saunia lebe inga mai mutu o tama mea ma tama whasusui.